بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүн бизде жума намазында сыйлуу коногубуз бар. Коногубуз бизде биринчи жолу эмес, бир канча жолу биздин мечиттин михрабында, минбарында биз үчүн акыл насааттарын айтып келет. Мындан бир канча жыл мурда чакан мечитибизде да ушундай сабак өткөрүп берген. Ошондой сабактарын дагы улантып бериш үчүн бүгүн бизде атайын Египет шаарынан келген устазыбыз, улуу урматтуу устазыбыз Мухаммад Тарик устазыбыз бүгүн бизде конокто. Бүгүн биз устазыбыздан жалпы ибадаттар жөнүндө, шариатта буйрулган жана шариатта тыюу салынган нерселер жөнүндө сабак окумакчыбыз. Салат окуп устаз. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Мейримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Андан жардам сурайбыз. Андан хидаят сурайбыз. Кудайдын, Аллахтын өзү менен амалдарыбыздын жамандыгынан, нафсыбыздын жамандыгынан сактоо сурайбыз. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Аллах кимдир бирөөнү хидаятка багыттап койсо, аны эч ким азгырып адаштыра албайт. Ал эми кимди Аллах адаштырып азгырып кое турган болсо, аны эч ким хидаятка багыттап да кете албайт. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ибадат кылынууга андан башка эч бир илахдар жок. Ал жалгыз гана деп Аллахты жалгыздап күбөлүк берем. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллахтын кулу жана элчиси деп күбөлүк өтөм. أيها الإخوة الكرام، سوف أحدثكم عن بعض الأمراض الخطيرة التي تصيب المجتمعات. Сүйүктүү менин бир туугандарым, менин сөзүмдүн жүрүшүндө сиздерге айтыла турган сөздөрдүн учкайын айта кетсем, мен жалпы коомчулуктун ичин бүлүндүрүп, иритип келе жаткан анча-мынча шариатка дал келбеген жат көрүнүш оорулар жөнүндө сүйлөйм. والمجتمعات الإنسانية مثل الإنسان بالضبط، يمرض وقد يموت. Коомчулук деген ал жеке адам сыяктуу. Жеке инсан ооруган сыяктуу, коом дагы ооруйт. Жеке инсан бир күн суусу бүтүп өлгөн сыяктуу, коом дагы өлүк сыяктуу болуп калышы мүмкүн. وكما قد يصاب الإنسان بأمراض عضوية أو أمراض نفسية فكذلك المجتمعات. Жеке инсан ал ден соолугу кайсы бир мүчөсү зырылдап, кайсы бир экинчи мүчөсүнө зыян берип ооругандай, коомчулуктагы өзүнчө бир мүчөсү ооругандай экинчи мүчөсү зыркырап ооруп турат. وكما تعرفون أيها الإخوة الكرام، فقد تكون الأمراض النفسية أشد فتكا بالإنسان من الأمراض العضوية. Адамдын ички дүйнөсү ооруганда ал мүчөлөрдүн ооруганы эч нерсе болбогон сыяктуу, коомчулуктун ички дүйнөсү ооруганда, ичинен ирип бузулуп жатканда, анын сырткы мүнөзүнүн ооруганда эч нерсеге илешпей калат. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمه علينا أنه عندما خلقنا شرع لنا ما يقينا من الأمراض وما يعالجنا منها إذا مرضنا. Кудайга шүгүр дешибиз керек. Аллахтын бизге берген берешендик жана жакшылыгы. Аллах бизди жаратышы менен биз кайсыл оорулардан этият болуп абайлашыбыз керек. Эгерде ошондой ооруларга кириптер болуп кала турган болсок, анда аны эмне менен даарылообузду дагы Аллах баяндап кетти. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يربينا ويحمينا.
Allah bizdi jarattı, al jaratuvchubuz. Allah bizge ырыскы berip kele jatat, dagы ырыскы berет. Allah bizdi кайсыл оорудан эмне менен сактанышыбызды дагы айтты. Allah bize сактап да келе жатат, жана сактайт. فإذا اتبعنا الهدى الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسول صلى الله عليه وسلم لتجنبنا الكثير من الأمراض. Özünün paygambарын жөнөткөн din менен Allah bizdi hidayatка багыттады. Эгерде ошол жөнөткөн элчисинин изи менен баса турган болсок, анда биз көптөгөн оору сыркоолордон сыртта калат элек. وحتى إذا مرضنا فإن اتباع الهدى سوف يعالجنا من هذا المرض. Эгерде биз чыныгы эле ички дүниебиз ошентип зырлатып ооруп турган чакта дагы Аллах жөнөткөн пайгамбардын изи менен баса турган болсок, анда сөз түрдө дабалануу, шифа бар. إذن الله سبحانه وتعالى الكريم أعطانا أشياء تقينا وأشياء تعالجنا. Андыктан берешен жоомарт Аллах бизди сактап кала турган дарыны дагы, качан ооруп калганыбызда дарылай турган дагы дарыны берди. من هذه الأمراض أيها الإخوة الكرام التي قد تفتك بالمجتمعات أمراض الغيبة. Гыйба. الغيبة. Коомчулуктун абийирин жырта турган, ички дүйнөсүн талкалай турган коомдун бир оорусу бар, ал гыйба. Билип билбей бирөөнүн артынан анын этин тирүүлөй чийки жеш. وهي أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. Гайбат деген сөз, мусулман бир туганыңдын көзү жокто анын кемчилдигин коомчулукка айтуу. هذا المرض أيها الإخوة الكرام يولد البغضاء والكره بين أفراد المجتمع الإسلامي. Ушул оору, ушул гыйбат кылуу оорусу бул коомчулдуктун ичинде айыккыс болуп көрбөгөндөй бөлүнүү, жарылуу ооруларын туудура турган оору бул. فبدلا من أن يسود الحب والألفة والمودة هذا المجتمع يسود التنافر والكره. Өзү коомчулукта достук, биримдик, бир тууган, ынтымактык деген нерсе болуш керек. Азыр кайтылып өтүлгөн ушул бир туугандык, биримдикти жогото турган нерсе, ал коомчулук жиркине турган, жаман көрө турган нерселерди жайылтуу. Кудай сактасын. والمجتمع الذي يسود فيه التنافر بين أفراده هذا مجتمع مريض وضعيف. Эгерде кайсы бир коомдо бөлүнүү, жарылуу боло турган болсо, анда ал коом, ал эл, журт демек эң алсыз оорулуу коом деп айтса болот. ولا يمكن أن يكون مجتمعا إيجابيا ولا متقدم. Коом бир эле учурда бардык нерсени өзүнө кабыл алып, анан алдыга жылып кетүүчү болбойт. كما أنه لن يكون مجتمع يرضى الله سبحانه وتعالى عنه من باب أولى. Албетте, Аллах Тааланы дайым ар кандай жерде ыраазы кылган коом болуу сыяктуу. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن موضوع الغيبة قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Пайгамбарыбыздан сахабалар гыйбаттын өзүнүн эле бизге түшүнүктүү кылып күнөөсүн айтып бериңчи дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне адамдар бекерден бекер эле тумшугу менен кыяматта сүдүрөлүп тозокко ташталат дейсиңби? Ал тумшугу жүзү бети менен сүдүрөлүп кордолуп ташталып жатканынын бирден бир себеби ал бул дүйнөдө тили менен көпчүлүк адамдын этин чийки тирүүлөй артынан жегендиктери үчүн дейт. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث أن أكثر شيء ممكن يدخل الإنسان النار هو كلامه على أخيه بما يكره. Пайгамбарыбыздын бизге берген сабагы жана эскертмеси. Кыяматта адамдарды дозокко эң көп киргизе турган нерсе адам баласынын бул дүйнөдө өзүнүн мусулман бир тууганын тааныса да аркасынан жамандап сүйлөөсү. بل أن الله
في كتابه الكريم صور الإنسان الذي يغتاب أخيه كأنه يأكل لحمه ميتا. Jada qalsa Allah Taala gıybatçını özünün ulu sözü bolgan Kur'an-ı Kerim'de artınan süylögen adam bir kişinin anın etin ölük abalda çiğki jegen menen barabar dep düşündürdü. فاجتمع في هذا التصوير صورتان فظيعتان، أولهما أنك تأكل لحم إنسان، وثانيهما أنك تأكله ميتا. Bul Kur'an'da iki nerseni gözge basıp söylesek болады. Birincisi, siz adamdın etin jеп atасыз. Et kadimde etin jеп atасыз, çiğki. İkincisi, anı ölük abalda jеп atасыз. Öldürüp baba, öldürgen abalda. فهل يتصور أحدنا أنه يفعل ذلك هذا الفعل المقيت؟ Эми жашап аткан жашообузда айтылган ошол эки сүрөт, эки мисал чын эле акылга сыя турган нерсе ушинтип. Биз ушундай инсан, ушунчалык деңгээлге түшүп калдыкпы? يعني أنت في واقع الأمر لم تأكل لحم إنسان ميت، ولكنك لما اغتبت أخيك كأنك فعلت هذا. Чын-чынына келгенде биз кээ бир эттерди жей турган болсо деле койчусунун этин да жесе болобу деп өзү жашообузда бир аз өзү тартабыз. Өзүбүздү тартып турабыз, тыйып. Бирок биз гыйбат кылганда эч нерседен бейкапар инсандын этин кадимкидей кадыресе жегенге барабар болуп атабыз. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن الذي يغتاب الناس أنه آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jada kalsa uşunçalık dengелге жеткирип айтты. Al gıybat kılgan kişi tili menen iman keltirgeni menen al te жүрөгүн түпкүрү менен iman keltirбеген болот. فكان وهو ينصح هؤلاء المغتابين يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. Bul gıybatçılar, alar kimdir? Bular uşunday cemaat, uşunday top, uşunday el, alar tili menen gana iman keltirip, жүрөгү менен iman keltirbegendir dedi. يقول لهم لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم. Anan musulmandardı gıybat kılbagla. Alardın kede bilip je bilbey жүзөгө ашырган кемчилдигин чукулап улам аны бирөөгө жайылтпагыла, жана аркасынан сая түшпөгүлө. تتبع عورات المسلمين أنك تحاول أن تنظر إلى أخطاء الغير. Bul musulmandардын кемчилдигине көз салуу деген ал кимдир бирөөнүн жыгылуусун, таюусун, кемчилдигин улам издөө дегенди түшүндүрөт. وتنشر بين الناس هذه الأخطاء. Анан дагы көргөн, билген bir адамдын кемчилдигин экинчи bir адамга жеткирүү ушул гыйбат. وفي كل مجلس تقول هل رأيتم فلان يفعل كذا؟ هل رأيتم فلان يفعل كذا؟ Мисалы bir жерде отурганда баланчы мындай кылып туруп көрдүңөрбү, түгүнчү мындай кылып туруп көрдүңөрбү деп анын кемчилдигин жалпы адамга жарыялоо. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر هذا الإنسان ويقول له لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم. Ошентип жалпы коомчулукка 1-2-3 адамдын кемчилдигин жайып аткан инсандарды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандардын аркасынан сүйлөбө, алардын кемчилдигине таптакыр сая түшүп аркасынан издебе. فإنه من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. Ең кооптуусу кимдир бирөө мусулмандардын кемчилдигин издөө менен аны жайылтуу менен алек боло турган болсо, Аллах мусулмандардын кемчилдигин издеген инсандын кемчилдигин элге ашкере жарыя кылып коет, шермендесин чыгарып. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. Аллах кайсы бир бендесинин кемчилдигине көз салып кое турган болсо, анда Аллах аны үйүнүн ичинде, эшигин ичинен култап алып отурса деле баары бир анын шермендесин төгүп коет, элге жарыялап. وإخواني وآبائي وأعمامي الموجودين هنا الكبار في السن
يستطيعون أن يقصوا علينا قصص كثيرة عن أناس تتبعوا عورات المسلمين ففضحهم الله. Sүйікті bir туғандар, ағалар, инелер, қартайған жасқа жетіп қалған аталар, авалар, егер душылардан сұрай тұрған болсаңыр, алар бізге көптөгөн нәрселерді оқия қылып айтып беріші мүмкін еле. Алардың өтміш өмірінде баланчы дайым ушақчы болып жүріп, анан аяғында шерменде болды деген оқияларды көп еле құлақ қағыш қылып айтып келеді шулар. وكذلك النميمة حذرنا الله سبحانه منها والرسول صلى الله عليه وسلم. Allah özü Peygamberu sallallahu aleyhi ve sellem dağı tıygan dağı bir komçuluk uğurgan uğru var, al uşakçılık kılu, çağımçılık kılu. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. Uşakçılık degen bul bir adamın sözün eldin ortasındaki ıntımaқты buzuş için ikinci adamga je komçulukka jetkirүү. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن النمام لا يدخل الجنة نمام. Oşol sebepten çağımçı uşakçı tuuralı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşakçı çağımçı al beyişke kirbeyt dep kese aytты. وقال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أن النمام والكذاب يفسدون في ساعة ما يفسد الساحر في سنة. Çağımçı menen annemim va? النمام هو الذي يعني ينشر بين الناس بقصد الكلام. İnsan يفسد. Çağımçı bul dünya yüzün bir saatin içinde buzup koyalat. Oşol dünya yüzün egerde sıyıkırçın erkine versek buz dep. Al bir yılda buzganга жетişse çağımçı anı dünyanı bir saatte buzup koyganга жетişedi. فالفساد الذي يسببه النمام أكثر من فساد الساحر. Çağımçının buzuşu dünyanı bul bir saatte buzuşu. Uşak sıyıkırçının buzganından aldagança koptu, aldagança bat. وكم من بيوت هدمت بسبب كلمة نقلها نمام. Kança degen ıntımakta yaşap жатқан üybülöler bar, tırnaqtay bolğan jalgan jala çağımçılık söz menen alar buzulup ketti. Ayalı cesir, balası tirüylöy jetim kalganlar var. وأيضا يعني آباء الكرام كبار السن الموجودين يستطيعون أن يقولوا لنا قصص كثيرة عن بيوت هدمت وأزواج وزوجات طلقوا بسبب كلمة نقلها نمام. Atalarımız, apalarımız aytılı geletpayı. Bizde bir okuya bolğun, bolboğun söz menen mıktı ıntımakta yaşap жатқан üybülö ajıraşıp, ayalına talak berilip, çırqıragan ballar menen tirүү жесир, tirүү жетим boyunca kalıp ketти, karadalı olup degenderdi kança ret uğup keletabız. فما يفعله النمام ويكسر به بيوت المسلمين أعظم حتى مما تفعله القنابل. Çağımçının uşakçılığı, üylördü buzup, üybülölördü ajıratkandığı, el içine buzukuluk tartkatkandığı, bul çoğun bombanın bir жерге düşüp talkalagandan dağı güçtürök. وكذلك أيها الإخوة الكرام الحاسد. Jana uşunday ele qoomçuluk oorup, japa tartıp kele жатқан oorunun biri al göre albastık. والحسد هو تمني زوال النعمة من الغير. Hasad degen, kızganu degen, kimdir biröөнүн başındağı bakıt kuşun öldürüp, andağı jirgal, iyigiliktin büt bardığın tömön düşürüp, yok kılıp koyuunu bul göre albastık dep aytıladı. وتمني زوال النعمة من عند الغير هذا شيء عظيم يكرهه الله سبحانه وتعالى ويحرمه. Kimdir biröөнүn ийгиликке жетишип жаткандыгын коштогондун ордуна анын башындагы ушул ийгилик, бакыт кушу таптакыр болбосо экен деген ушул көрө албастыкты Аллах Таала бизге эскертип тыйып да келет. Ошондойду Аллах Таала өзү да жек көрөт. لأنك كأنك تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. Бул ушул biröөнүн башындагы бакыт кушуна көз артып кызгануу Аллах Тааланын тагдырына каршы чыгуу менен бирдей. وكأنك تقول على
الله سبحانه وتعالى أنه غير حكيم في إعطائه النعم للناس. Kimdir biröge kızganıp atkandığınızdın özü, Huday, jaratkan Allah, adamlarga bir nese bergende dagı adiletsizlik kılıp atasın, sen berişti bilbeyt ekensin degen menen bara var. سبحانه وتعالى أعطى أموال وسيارة وشقق وأنا لم يعطيني مثله. Misali siz aytıp atkanday bolosuz. Tigige maşinası var, koro koyları var, mıktı üyü var. Allah Taala uşuga berip atat. Nege maga berbeyt, men 5 wagt namaz okusam da al sanna siyip jatsam, nege aga beret dep aga berilip jatkan Kudaydan kelgen sınoo eretindegi baylыкты Allah Taala adiletsizliginden berip atat. Allah kerek bolsa bergende de bilbeyt degençelik günöge batasız. وكأنك تقول أن الله سبحانه وتعالى غير عادل والعياذ بالله. Munu menen siz Allah Taala adaletsiz degen түшүнүп атасыз, жана өзгөлөргө да түшүндүрүп атасыз. انظروا أيها الإخوة الكرام كم من الخطر العظيم الذي يقع فيه الحاسد. Кара. Кызганычынын себебинен кызгануучу инсан не деген кооптуу нерселерге кириптер болот. نحن كثيرا ما نظن أن هذه أمور صغيرة أو عادية أو من الصغائر لكنها كبيرة. Biz сүйлөп жаткан нерсе, кол шилтеп кое турган нерсе, айта берет да, дей берет да дешибиз мүмкүн. Бирок ал жеке кызгануучу адам үчүн ал жеке эмес да, ал бир канча андай кызгануучулар. Ал бул өтө кооптуу жана олуттуу маселе бул. فلنحذر من أن نقع في مثل هذه الأمور. Анда ушул сыяктуу иштерге көз салып көрөлү. الله سبحانه وتعالى لأنه الكريم أحب أن يقينا من هذه الأمراض. Allah Taala bizdi, Allah özü jomart ayıkol beрешен. Allah bizdi ушундай жаман, жорук, жаман иштерден сактоону өзү жакшы көрөт bizdi. فشرع لنا من الشعائر التعبدية ما يقينا من الوقوع في هذه الأمراض. Ушундай коомчулук ооруп аткан жаман оорулардан сактануубуз үчүн Allah Taala бизге bir mıktı ibadettardı, kulçuluktardı sunuştadı. بشرط أن نؤدي هذه الشعائر التعبدية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. Birok bir şart menen. Al ibadet katarı buyurulgan Allah'ın buyruğun Allah buyurganday yüzöge aşurunu buyurdu. يعني مثلا نسأل أنفسنا سؤال. Misali özümüz bir sorap görölü. لماذا نصلي؟ Men emnege namaz okuyum dep özünüz sobol taştan. كثير من الناس لو سألتهم هذا السؤال يقول أنا أصلي لأن الله أمرني أن أصلي فقط. Egerde kimdir biröden sen emnege namaz okuysun 5 mal jer jittap beşeneң menen jer süzüp emnege namaz okuysun desen Allah buyurgan okup atam da dep gana жооп бериши мүмкүн. وهذا صحيح لكن نكمل السؤال ونقول ولماذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تصلي؟ Tuğra ele жооп берип атасыз. Allah buyurgan деп. Бирок эмнеге Allah namaz окууну buyurdu? Эмне себептен buyurdu? Себебин эми биз талкуулап көрөйлү. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعلمنا لماذا نصلي؟ Allah Taala bizge ibadat kılууну buyurdu. Allah bizge үйрөтүп атат. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Subhanallah. Aqimis salah, namaz oku. Menin sağa namaz oku degen buyruğumdun sebebi azır birazdan keyin kelet. Aqimis salah, namaz oku. Enna ankeni senin okugan namazın tenhe tıyıp, jügöndöp, toktotup, kulptap, kamap koyot. Anil fahşa, şariatqa dal kelbegen betbaktıktan, uyatsızlıktan, wal munkar Allah Taala tıygan, jek көрген, jirkengen nerselerden. فالله سبحانه وتعالى قد فصل في هذه الآية بأن من صلى انتهى عن الفحشاء والمنكر. Allah Taala bul jerde açık, aykın, anan tok eterin takdan aytты. Kim namaz okusa, koomçuluk dağı, je ооруп келе жаткан жеке адам дагы, ооруп келе жаткан бузгунчулук, бетбактык, уятсыздык, шариатка дал келбеген, Аллах жек көргөн, тыйган
жат көрүнүштөрдөн намазың менен тыйыласың dedi. طيب إذا كان هناك إنسان يصلي ويفعل الفحشاء والمنكر فأين الخطأ؟ هل هو في الصلاة أم في هذا الإنسان؟ Анда кейбірлер сұрашы мүмкін. Бізде біреу бар, намаз оқиды. Сіз айтып жатқан намаз оқышы мүмкін. Бирок ал кейде Аллах тыйган жаман иштерди жасап атпайбы? Анда кемчилдик кайда? Өзүндөбү же окуп аткан намазындабы? деп сұрашы мүмкін. هذا الإنسان في حقيقة الأمر هو لا يصلي لكنه يقوم بحركات الصلاة. Чынына келгенде ошол намаз окуп аткан киши ал сиз сыяктуу жүрөгүн түпкүрүнөн берилип Кудайдан коркуп окуп аткан жок. Ал жөн гана туруп, отуруп, эңкейип намазын бүтүрүп атат. Жөн эле кыймылын жасап атат деп түшүнгүлө. طبعا أنا أقول هذا الكلام لنفسي أولا ثم لإخواني. Мен мындай сабакты эскертмени эң алгач өзүм айтам, ушуга окшоп калба деп. Өзүмдөн артып калса бул насаатанан сиздерге жолдоймун. صلاتنا أيها الإخوة الكرام إذا كانت صلاة حقيقية فإنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر. Сүйүктүү бир тууган, биз окуп жаткан намазыбыз акыйкый, чыныгы намаз боло турган болсо, анда бизди намазыбыз азыркы айтылган жат көрүнүштөн тыят. Эми өзүңүзгө өзүңүз суроо бериң. Анда мен кечеги, мурдагынкы, былтыркы, мурда жылкы жасаган жат көрүнүштөрдөн тыйыла албаганымдын себеби жөн эле жыгылып туруп аткан турбаймбы? Аттың не деген убакыт өткөрдүм деп өзүңүздү бир чымчып жемелеп көрүң эми. كما كانت صلاة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وصلاة سلفنا الصالح. Аллах алардан разы болсун. Сахабалар не деген мыкты намаздарды окуду. Бизге чейин өтүп кеткен өтмүштөгү салихтер не деген мыкты намаздарды окушту. يعني الصحابة الكرام أيها الإخوة الكرام آدميين كما نحن آدميين. Улуу сахабалар пайгамбардын орындагы биз сыяктуу эле инсан болгон. Кушул биздей, тулку бою биздей эле эч жарашыкчы эмес. ولكنهم لم يكونوا يصلون كما نحن نصلي. Бирок бизден алардын бир айырмачылыгы, алар намазды бизге окшоп көңүлдүн, жүрөктүн сыртынан окушкан эмес, жыгылып туруп эле. الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم حقيقة الصلاة كما علمهم هيئة الصلاة. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга намаздын абалын кандай үйрөткөн болсо, аларга намаздын акыйкатын дагы, чыныгы, мөмөсүн, даамын анык үйрөткөн. وكانوا يعلمون أولادهم وتلاميذهم حقيقة الصلاة كما كانوا أيضا يعلمونهم هيئة الصلاة. Алар дагы, сахабалар дагы өз уулу менен кызына, үй бүлөсүнө намаздын акыйкатын жүрөгүн түпкүрүнө салып үйрөткөн, куду намаздын сырткы абалын үйрөткөн сыяктуу. Мынтесиң, анан мынткенде, анан тигинткенде намазың мындай болот деп сырткы абалын үйрөткөндөй, намаздын чыныгы, даамын дагы үйрөтө билишкен. فنسأل أنفسنا أيها الإخوة الكرام عندما تعلمنا الصلاة هل تعلمنا هيئتها وحقيقتها أم تعلمنا هيئتها فقط؟ Эми суроо бериң өзүңүзгө. Сиз намаздыкты китепчеден ачып үйрөнүп атканда бир устаттын алдына келип, муну намаздын сырткы кабыргасы, скелети көрүнүшө эле экен, жыгылып турат экенсиң, сүрөт турат. Ушинтип эле үйрөндүңүзбү же намаздын ички сырынан бери рүкүндөгү жытты, саждадагы бейиштин жытын, кыямдагы Аллах Тааланын алдындагы турушуңуздун бардыгын сырын кошо үйрөндүңүзбү? وهل نحن أيضا عندما نعلم أبناءنا الصلاة هل نعلمهم فقط هيئتها أم نعلمهم أيضا حقيقتها؟ Дагы сурайлы, чындап. Биз балдарыбызга намаздыкты үйрөткөндө сырткы келбетин, скелетин гана үйрөттүкпү же анын даамын жытынан бери жыттатып үйрөттүкпү? كان السلف الصالح أيها الإخوة الكرام يتعلمون الصلاة واحدا عن الآخر كما يتناقلون الحديث فلان عن فلان عن فلان. Salafus salihindер, алар намаздарды, сахабалар, табииндер, булар намазды дайым күнүгө жанындагыдан намаз окууну үйрөнүп турчу, кадимкидей. Бүгүн сенден намаздын ушул жерин үйрөнүп алдым деп аябай сүйүнчү.
Дагы бирөөдөн дагы бир жем. Бирок ал көптөн бери намаз окуп келе жатса деле кудум Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадисти биринен экинчисине, экинчисинен үчүнчүсүнө көчүрүп бизге жеткирген сыяктуу намазды биринен экинчи, үчүнчүсүнө өткөрүп үйрөтүп турчу. وأضرب لكم مثالا صغيرا. Мен силерге бир мисалды келтирип берейин деп чечтим. في نهاية القرن الهجري الأول كان هناك عالم في مكة اسمه ابن جريج. Ibn Jurayj деген хижри жылынын аягында ушундай бир алым өттү. وهو معروف في كتب الفقه. Ал фикh китептерде белгилүү анын ысымы. كانوا أهل مكة يقولون لا يوجد أحد يصلي صلاة تشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة ابن جريج. Меккеликтер Ibn Jurayjдай кылып пайгамбардын намазындай кылып намаз окуган андан башка эч ким жок бул чөлкөмдө деп сөз кылышчу. من حسن القيام وحسن الركوع وحسن السجود وحسن الخشوع. Ал кыямда турганда не бир укмуш турат эле сырттагы адам суктанып кетчү. Рүкүсү, сужуду, рүкү кылганда, сажда кылганда намаз окуганыңан деп жибергедей болуп кетчү сырттагылар. وكان ابن جريج عندما يسأل عن ذلك يقول أنا أخذتها عن ابن عطاء. عن عطاء. Андан сиз ушул намазды каяктан үйрөндүңүз? Ушундай пайгамбар намазын окшош намазды каяктан үйрөндүңүз деди эле. Ал мен Ата деген инсандан үйрөндүм ушул намазды деди. وعطاء أخذها عن ابن الزبير. Ата бул намазды Ибн Зубайрдан алган экен. وابن الزبير أخذها عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ибн Зубайр пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи халифасы Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анхудан алган экен. والصديق رضي الله عنه أخذها عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Hazrat Abu Bakr Siddiq бул пайгамбардын намазын кимден алды дейсиңер? Албетте пайгамбардан да. Жанындагы шериги досу болсо. ابن جريج لا يحدثنا عن أركان الصلاة وواجباتها وسننها، إنما يحدثنا عن حقيقة الصلاة. Ibn Jurayj namazın farz, vacip, sünnet jana başkacalar jönündө söylep жаткан жери жок. Ibn Jurayj bizge söylep берип атат. Namazın hakikati, namazın hakikat деген чыныгы namazın кыймылы. فكيف كانت صلاة أبي بكر الصديق التي أخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан алган Абу Бакырдын намазы кандай абалда анан канчалык деңгээлдеги намаз болгондугу жөнүндө сүйлөйт. تحدثنا كتب السيرة عن هذه الصلاة، صلاة أبي بكر الصديق بالتفصيل. Сира китептери, тарих китептери Hazrat Abu Bakır'dın namazı kanday болгондугун кенен так мынтип сүйлөйт. لأنه يكاد يكون لا يوجد أحد من الصحابة الكرام كان يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي بكر. Öz doğrunda bir da sahaba Abu Bakır'day bolup Пайгамбар намаз окугандай эч ким намаз окуй албайт эле деп айтат. وسوف نتحدث عن هذه الصلاة في وقت آخر يعني لضيق الوقت. Буйрса намаздын ушундай акыйкаты жөнүндөгү сабагыбызды убакыттын тар болгондугуна байланыштуу кийинки учурда дагы улантабыз. ولكن أنهي أيها الأخوة الكرام كلامي بموضوع الحج. Бирок мен сөзүмдүн аягын мекенибизден хажга сапарга аттанып аткандар бар болгондугу үчүн хаж ибадаты жөнүндө кыска анан нуска сүйлөп түгөтүүнү чечтим. الله سبحانه وتعالى أيضا عندما فرض علينا الحج فرضه لهدف عالي. Аллах Таала бизге хаж кылууну фарз кылганда эң негизги максатты көзгө тутуп туруп анан фарз кылды. ونفس السؤال الذي طرحناه على الصلاة نطرحه على الحج. لو سألنا أنفسنا لماذا تحج؟ Namaz жөнүндө өзүбүзгө суроо бергендей, хаж жөнүндө да суроо берип көрүң. Эмнеге мен хажга барышым керек? Же мен эмнеге хажга барып келдим? Же эмне үчүн алар хажга барып атышат жана кетип артышат деп суроо бериң.
لو سألنا أي أحد لماذا تحج سيقول لك أحج لأنه فرض من أركان الإسلام. Эгерде кимдир бирөөдөн сурасаңыз, эмнеге хаж кылып атасың десеңиз, Алла Таала фарз кылган да, ошон үчүн барам да, 5 фардын бири да деп гана жеңил жооп берип коебуз. فنسأل أنفسنا سؤالا ثاني ولماذا فرضه الله سبحانه. Эми дагы бир сураң. Макул фарз кылыптыр. Ошол хажды эмне себептен фарз кылды деп сураң эми өзүңүздөн өзүңүз. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن ذلك. Аллах бизге ал жөнүндө мынтип кенен айтып берди. ويقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Аллах Таала өз аятында сен сойгон курбандыктын эти дагы, каны дагы Аллах Таалага керек эмес. Аллах сен сойгон курбандыктын каны менен этине муктаж эмес. Болгону Аллах Таалага жагымдуусу сен жасап курбандыкка чалып жаткандагы ибадатыңдагы сенин такыбалыгың керек Аллахка. Сен ошонун менен гана Аллага жагына аласың. فالغرض من الحج كما يوضحه الله سبحانه وتعالى لنا أن تصبح متقي لله. Биз хаж кылуудан максат барып айланып белек бечкектерди алып келип эле келгенден төрдү ээлеп аж деген атка конуу эмес. Барып келгенден кийин такыбалык деген, оңолуу деген азык менен түбөлүк жашоо. ولذلك أيها الأخوة الكرام نقول أيضا إذا ذهب الإنسان إلى الحج ورجع وأعماله وأخلاقه وسلوكه كما هو فهو في حقيقة الأمر لم يحج. Эгерде кайсы бир киши хажга барып келгенден кийин деле анын баскан турганы, эл менен болгон мамилеси, сүйлөгөнү хажга чейинкидей эле боло турган болсо, ачык айкын айта аласыңар, бул хажга барган жок дегиле. فهو نعم ذهب إلى مكة. Чындыгында ал Меккеге барды дей бергиле. وقام بأعمال الحج. Хажды аткарды дегиле. وطاف حول الكعبة. Кабанын айланасына айланды. وسعى بين الصفا والمروة. Сафа менен Марван ортосунда жүрүштү да жасады. ووقف على جبل عرفات. Арафатка да чыкты дегиле. فعل كل هذه الأعمال ورمى الجمار. Ташыргытты шайтанга, иши кылып бардыгын жүзөгө ашырды дегиле. ولكنه لم يتحصل على التقوى. Бирок ал жасаганы менен Кудайдан коркуу, оңолуу деген негизги азыкты жүрөгүнө салып келе алган жок деп билгиле. أيها الحاج الكريم أي واحد هنا سوف يذهب إلى الحج فأنا أنصحه وأقول Жамааттын ичинен жакында хажга аттана турган сүйүктүү менин ага, ини, эже карындаштарым, бара турганыңар болсо анда мен силерге кыска нуска айта турган насаатым. انوي أن ترجع إنسانا آخر. Азыр ушул жерде, азыртан баштап, укканыңдан баштап, кайтканда башка инсан болуп келем деп ниет кыл. انوي أنه أي عمل من الأعمال السيئة التي كنت تعملها أن تنتهي عنها من اليوم. Ниет кыл. Кайсыл жаман иш менен, Кудайга жакмаган иш менен ооруп жатсаң, ниет кыл. Болду, мен муну таштадым, хажга мунсуз барамын, башка инсан болуп кайтып келем деп азыр ниет кыл. وأي فرائض من الفروض كنت تقصر فيها فانوي ألا تقصر فيها بعد ذلك. Хажга жөнөгөнгө чейин анча-мынча фарздарды кол шилтеп жеңил санайт элең. Эми мындан кийин анын орду жүрөгүн түпкүрүндө салмактуу фарзга айлансын дагы болду, бүттү. Хаждан келгенде мен фарыздардын ар бирин көзүмдүн карегиндей сактайм деп ниет кылып чык. وأي أوامر كان الله سبحانه وتعالى يأمرك بها وكنت تقصر فيها فانوي أن تعود بعد الحج تؤديها. Аллах буйруган бардык буйруктарда кемчилдик бар эле. Эми азыр ниет кыл, барын өзүндөй кылып аткарам деп ниет кыл. فإذا فعلت ذلك فأنت إن شاء الله سبحانه وتعالى يقبل حجك. Эгерде ушул менен айткан насааттарды гүлазыктай алып өзгөрө турган болсоңуз, анда сиз чыныгы хаж болосуңуз, хажыңызды Аллах кабыл кылды. ويكون هذا هو الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة. Мына ушул азыркы мен айткан сыпаттагы мисалдагы хажды кыла турган болсоңуз,
анда ал ушундай хаж болот. Сыйлыгы жыйынтыгы 5 менен түгөнө турган. هل تظن أيها الإخوة الكرام أن الإنسان إذا حافظ على صلاته مثل ما قلنا وإذا أدى الحج مثل ما قلنا يقع بعد ذلك في الغيبة والحسد والنميمة وغير ذلك؟ Сүйүктүү бир тууган, намаздын акыйкатын жүрөгү менен берилип, аңтарылып окуган адам, хажга мен айткандай барып келген адам кайтып келгенден кийин, же намаз окуп бүткөндөн кийин дагы гыйбатка барат деп ишенесизби? Албетте жок. Анткени ал акыйкый муъмин, акыйкый намаз окуучу жана акыйкый хаж кылуучу. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المصلين حقيقة من الحاجين حقيقة أن نكون من الذاكرين الله والذاكرات. Кудайдан тиленип суранып кетерим. Аллах баарыбызды акыйкый намазды акыйкый окугандардын катарына кошуп, хажды чындап жасап келе тургандардын кылып, Аллахтын өзүн эстөөчү эркек момун мусулмандардын жана момун мусулман аялдардын катарына кошкун деп суранам. كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذه الأمراض. Кудайдан суранарым биз айтып өткөн, эскертип өткөн коом жана жеке адам ооруп жаткан дарттардан баарыбыздын жүрөгүбүздү тазалагын деп дуа кылам. وأدعوه سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أنفسنا Аллахым биздин өзүбүзгө береке берген. وفي آبائنا وأمهاتنا Ата энелерибизге береке берген. وفي أبنائنا Уулдарыбызга береке берген. وفي ذريتنا Урпагыбызга береке берген. وفي صحتنا Ден соолугубузга береке берген. وفي أعمالنا Амалдарыбызга береке берген. وفي بلادنا. Шаарыбызга береке берген, я Раб. أدعوه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. Аллахым биздин күнөөбүздү кечиргин деп дуа кылам, я Раб. أدعوه سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة Аллахым бизди бейишиңе киргизгин деп тилеймин. ويباعدنا عن النار. Тозогуңдан алыс кыл деп тиленем. أدعوه سبحانه وتعالى أن يبعد عنا أهل السوء Аллахым бизден жаман адамдарды алыс кыл деп тиленем. وأن ييسر لنا في حياتنا. Аллахым бизге жашообузда жалаң гана бакыт, көзүбүздү сүйүнткөн иштерди бергин деп суранам. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Сөзүмдүн аягында Аллахтан истигфар айтып, астагфируллах деп кечирим сурап төгөтөм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва жазакумуллаху хайр.